Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakasan tarik mentau naiwing araja ka kendai. Menteri Sarkar ubakmi ia ketnat ke kot kekhia ke jela. Uba AL hang, ulalit pilih pajba ia ke surok PWD ke ba kilometer. Kemudian hakasnong Rangmau, ha South West Castles District. Kasurak ke ba penyeso, ia kasnong Nong Pendeng, bat kasnong Mau Yakon. Hakani keju kasngi uni Menteri Sarkar ula buru ia mau nong rem naga benta bantai ia ke Health Shop Center hakani kasnong ringkat ke jingran lang UMLA ke Mokorwat uba Renekton El Tongkhar hakaju ke por ubolong ru chairman ke MIDC. Nangta ke Deputy Commissioner kani ke district ke Kong Isa Wanda lalu u in charge di MHO u Dr. FR Lartang UEE Katnat PWD Roads Mokorwat Division uba M Mauro UMDC Barem uba H Lingdo bat USM Kahima Maharam upa em Niandros em Yong bat kiwi deki Sarkar. Ngangal berkat kuslai tip kumno menteri dia trelang nem. Kasnong dari trelang nem. Hakaba Sarkar katmu katwa penorai karoi kapar kan kasnong kan trelang nem. Lese menteri tu lakuslai tip UMLA unya trelang nem kasnong. UMLA unna komo le penorai karoi kapar kasnong kathau. Hakaba ni Ukraine dari persya ke politik. Henry Snow Ternat. Ondang ilawan na ay subject nakamunta ka roy ka par hakana ka sino. Ngakwa ba nito iki? Kajus ko hon hijrot. Hakabang iyo ay kajing trailang ombay ka masya trailang tang na lor. Henry kajing trailang kabanado karanok nado ka bensim. Hakabang iyo ibaro ipagta ka sino. Menteri Gidon kajing trailang nado karanok nado ka bensim. Hakabang omsim don ka no ka skim kabandan kata kajing wet. Laladan kijing wet malu malahan entai. Ngiyo iya kijing simkia jong menteri. Ya kijing simkia jong kiri orang ba jong senong. Banyak panbang yang kita kijing banyak panbang yang kita kijing wet. Banyo iba baro kijing temu jong Sarkar. Barwara ekaroi kepar kada senong orang mau. Kala urlong berkalajia day namar jong kijing trela. Hadir jong ka ei kijing job. Kadon kadao, ka ei kadao. Kijong. Behind a successful man, there is a wise woman. Halandat jong ubreo, ubajok, kadon kalong kami kapastat. Hadim jong halandat jong kada kajing jok jong kasnorang mau kang kayo ay nigay baro kajing roy. Kadey kadon, de marba kadon, kajing ya trailang, tong thakti barana kapagani. Kadang kecil terang apa kesong baro kawai. Dai kata kadau hakaba kiwan karoi kapar hagar kesong rama. Aku mutrai song giru kadang dijingkit kuye kau kam kerpang hadu kata yang bagi persam pendek dok loi yang dari kehendak pada civil hospital hamdi apa mengeluarkan tak benda. Kecil betul jadi bepon di balang kam enere dan benda jadi itu ki long kiri ki ba armet. Dan pada itu di Bapang di Bestom, di Merkam menelek cuaca sepo Shillong di Cikgu di distrik ke Makamjan dan pada menjual di Sumar. Bagaimana isu di Cikgu dekat lambat di Siem Menteri dan lambat di Rawasong dekat rumah lokal dari Jumpi Batam tapi jadi DC berpek ya administration di Berawai baik Siem ya ada review meeting dengan Singapore menunjukkan bagai progres dari kam kalong hadukan no. Bagai health engineering itu bagi sole responsibility. Jom meninggalkan ngai orang ini berdimensi on priority. Kemudian berpendap dengan ikam, kemudian ini boleh. Kemudian sateng yang meninggalkan, kemudian nama dengan judulnya ada berfan. Yang kata mengambil barinik, mengirim ada jual ke Sarkar, itu ada jual ke government, barinik itu di way di front runners, front more MLA jongi dengan MDA government. Iwala yang ke pressure hari government dan pada pendeploy no ikam baru. Jadi belum ada dia. Ya pi barok inong song yang ngomong berwan hi borong we to South West Castles bagi persangkat malah ban pendeploy no ya kena kehendak beden hospital dan kemudian cuma doi jong ki pajak ki bebul jasa ko bai pada awi pi nga halo jong ki bani jong health department halo ke MHS scheme yang itu pi baro pi laya role ini man ni ke jinggur ku bakrau ba dan kemudian inong song jong me kerja hi barok we
Lalu pimpat enroll apa kami JS, lalu enrollment lu kalau ke beslu, semua berbetik yang mana jumpi, semua berbetik ini juga health department, bagaimana punya step yang kena enrollment kena berdan di mentoi, jumpi pai mak berbor, mak jom kena Southwest Kasih sebagai kena istongi berakui. Nomor bagi dan kau kesorkar Meghalaya, apakah Mega Health Insurance Scheme, ia ai kawai pegawai gym, kita ki nong shong, jom Meghalaya sangat tinggal. Dan kepada bagian yuak yang jisumah, kenapa bagi lain dulu yang akan di diagnostik. Kenapa ke bagi yang utama itu di test, itu di kind of investigation, boleh jaga microphone itu pi, yang kini itu lain dulu lah handi dengan MCS mentah. Kalau si pun bak di gergu, dan kepada di mentoi, jom di langsung jom di gering Meghalaya kami. Katba uba ALHEC udang isimenta hakajelang play ka surong bat bu maunong rem bantai ka sub center nakaleng jong ka KSU Makurwat Circle Pan hapo kajelam jong u General Secretary usamla Rutherford Lingdo kala pelong da kajingra plakat bat bana ban priang sobha yu ba ALHEC ringkat kajing dawa na ka sorkar ban thungno mardor ya u DMHO bapura hakani ka district bat penstead ru ya kajing tai ka hospital ka basis pa jingthia hamau karwat